Ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze ku Ibendera TV. Reka amfate umwanya ashimire cyane mwe mubana natwe ku Ibendera TV, mwe mugenda muduha ibitekerezo bitandukanye, mwe mugenda mutwandikira ubutumwa mutubwira ko mushimishwa n'inkuru tubagezaho. Natwe turabashimira, ubwo turazirikana hamwe abari mu Rwanda mu bice bitandukanye, turazirikana abari muri Afurika ndetse n'abari hirya ya Afurika, mwese turabashimira cyane. Baye ikaze rero ku Ibendera TV. Birumvikana amakuru yo kuri uyu mugoroba tugiye kubagezaho inkuru igaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho intambara yakomeye cyane. Reka ariko mbere yo kugira ngo tugaruke ku byabereye i Masisi, tubanze tubabwire ko mu ijoro ryaraye rikeye ryari umubabaro ku baturiye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera intambara ikomeye yahabereye. Turababwira kandi ko i Masisi haramukiye imirwano ikomeye hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaze rero, nitwa na Kreti Ntirushwa, ndabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu, ari nako tugenda dushimira mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu. Ni amakuru akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko kubera abajura baraye barasagura amasasu menshi i Goma ijoro ryose ryo kuri uyu wa kabiri rishyira kuri uyu wa gatatu tariki ya 21 z'ukwezi kwa munani 2024, abanyagoma byatumye barara biruka ndetse bakanikanga kugeza bukeye. Umujyi wa Goma uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru wakunze guhura n'ibibazo by'umutekano muke, ahanini biva ku bajura bagaba ibitero bitwaje intwaro kandi z'ubwoko bwose. Ni mu gihe bamwe baza bitwaje grenade, abandi bakitwaza imbunda za AK47 ndetse n'abandi hari ababa bafite imbunda zirimo iza machine gun n'izindi nyinshi. Aya makuru avuga ko amasasu yatangiye kurasa ku mugoroba w'ejo hashize ndetse akaza kongera kumvikana mu gihe cy'isaha z'ijoro, ni ukuvuga ijoro ryaraye rikeye ryo kuri uyu wa kabiri rishyira kuri uyu wa gatatu saa 5 na nyuma yaho. Amakuru kandi avuga ko nk'uko bivugwa, amasasu menshi yavugiye mu duce twa Kasika na Katindo ho muri uyu mujyi wa Goma, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Binavugwa kandi ko abaturage baturiye uyu mujyi wa Goma bavuga ko bikomeza kuba bibi kurushaho, kuko umutekano muke uvugwa muri ibi bice byose by'uyu mujyi ukomeje kugenda wiyongera. Umwe mu banyamakuru baturiye ibyo bice, Rodriguez Katsuva, yashyize inyandiko hanze akoresheje imbuga nkoranyambaga avuga ko abiba bamena inzugi bagakomeretsa abaturage, bamwe bagakubitwa ingumi, abandi bagaterwa ibyuma. Avuga kandi ko ubufasha bwa polisi budahagije kugira ngo barwanye ibi bitero byigabiza abaturage. Ukuriye sosiyete sivile muri teritwari ya Nyiragongo, Jean Mambo Kawaya, nawe yumvikanye atabaza umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uyobora igisirikare, ariwe Major General Peter Chirumwami Nkumba, nyuma y'uko amasasu yari yarashwe cyane ku mugoroba wo kuwa kabiri agasiga akomerekeje abantu batatu. Abakomeretse barimo umugore n'abagabo babiri, bose barashwe amaguru, bakaba rero bameze nabi. Teritwari ya Nyiragongo niyo teritwari ifatanye n'umujyi wa Goma, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uduce twarasiwemo abantu turi mu nkengero z'umujyi wa Goma, ni ukuvuga muri groupement ya Munigi nk'ahitwa Turungu. Ubwo ayo masasu yavugaga hari ku isaha ya saa 10
12 z'umugoroba. Hari na videwo yashyizwe hanze igaragaza abaturage biruka bahunga amasasu ndetse nabo bakomeretsemo, bamwe aho bahise bajyanwa mu bitaro nk'uko iyi videwo yagiye byerekana. Ibyo byabaye mu gihe inzego zishinzwe umutekano zari ziheruka gufata ingamba zo guhashya amabandi arimo abasirikare n'abapolisi n'urubyiruko rwa Wazalendo rusanzwe rufasha FARDC kurwanya umutwe wa M23. Ikibabaje, mu bihe bitandukanye ubuyobozi bwagiye bugaragaza ko abafatirwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi i Goma harimo na bamwe mu bashinzwe umutekano. Reka tunyarukire ni Masisi turebe uko byifashe. I Masisi haramukiye imirwano ikaze hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. I Masisi kugeza ubu ngubu naho imirwano ikomeje kugenda ikomera igera ku rundi rwego. Iyi mirwano iremereye yabaye hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yubuye igihe cy'isaa 8 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu itariki ya 21 Kanama muri uyu mwaka w'2024, aho iri kubera mu duce two muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru ava muri ibyo bice avuga ko iyi mirwano yabereye mu duce tubiri, akitwa Rupfunda n'akandi kitwa Rukopfi two muri teritwari ya Masisi. Utu duce tukaba duherereye nko mu birometero 10 uvuye muri santere ya Bihambwe. Ni imirwano yongeye kumvikanamo imbunda ziremereye n'izito nyuma y'iyindi mirwano yabaye ejo tariki ya 20 z'ukwa munani muri uyu mwaka. Usibye ko iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo yo yarimo ibera hitwa Katwa ho muri teritwari ya Rubero. Nta byinshi byari byatangazwa kuri iyi mirwano nubwo yabaye mu masaha y'igitondo cya kare, ariko amakuru atugeraho avuga ko ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ari ryo ryagabye ibitero mu birindiro bya M23, uyu mutwe nawo ukaza akwirwanaho. Kugeza ubu ngubu M23 iracyagenzura n'ubundi ibi bice yari irimo, aho iri huriro ry'ingabo ryagabye ibitero kuri uyu mutwe bikarangira ari yabangiye ingata. Ku rundi ruhande, intumwa z'u Rwanda ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yageze i Rwanda muri Angola, aho yahahuriye n'izindi ntumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu mu biganiro bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabibutsa kandi ko mu biganiro biheruka kubera i Rwanda muri Angola bihuje u Rwanda na RDC, impande zombi zari zumvikanye guhagarika imirwano hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko imirwano ishyamiranyije impande zombi ikaba igikomeje kuba. Gusa kugeza ubu M23 yari yaburiye RDC n'u Rwanda ndetse na Angola ko batemera ayo masezerano yabereye muri Angola, kubera ko ngo uyu mutwe wa M23 utari uhagarariwe muri ayo masezerano. Agahenge k'amahoro nk'uko byari biteganyijwe kagombaga gutangira kubahirizwa tariki ya 4 Kanama muri uyu mwaka w'2024, ariko intambara ikaba ikomeje kugenda iba. Muri iyi ntambara rero bikomeza bigenda bivuga ko abaturage aribo bagenda bayihomberamo cyane, kubera ko bakomeje kugenda bahatakariza ubuzima. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bibabaza, ariko kandi n'ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Abaturage baturiye muri turiya duce bakaba barimo gutabaza bavuga ko bakeneye amahoro kugira ngo nabo babashe kubaho mu mahoro no mu mudendezo. Reka rero natwe dukomeze tubifuriza kugira amahoro, twizera ko byanze bikunze intambara igomba kugera ku iherezo, aho impande zombi zikwiriye guhagarika intambara muri ibi bice bakagana mu biganiro, aho kugira
kugira ngo bakomeze kugenda barasana ari nako hapfiramo abaturage. Reka mfate uyu mwanya mbashimire cyane ari nako kandi inkuru tuba twabateguriye tuyigeza ku musozo. Nizere ko mukomeje kugenda munogerwa n'inkuru tubagezaho ari nako tubasaba gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Bose rero ndabashimiye aho muri hose, nizere ko mukomeza kugenda mumererwa neza. Nitwa na Cretin Ntirushwa, mugire amahoro.